Usamla Avner Parian, ubalapan kre yala deban mi pertai na kabantaban ya konyak election MLE kaban Longhouse nam Arjar Pulai, ulapan tingkana baun sarung syakaseng Voice of the People Party na Bokasilong East Constituency. Habakran sikilat patay kubor usamla Avner Ulaong, baka nigjingshim rai ban yakon na kaseng VPP kaday na marbo soyahap, bat kinong rim baka party kayeng. Usamla Avner Ulaong ru, baka Shillong East kadang don bon kijing duna kibalong kiding penkiang yakipat ba, kam tame kisamla bat day na markane ukwa ban yakon yak election ban wenglot yakini kijing e. Nga di Avner Pariat ba yang election terus katun nang nena East Shillong nga di way ni kita candidate mah kung ada cara pula election ni pelong kerang ni ka press conference kum kawi ka benta ban pensai seperti ba naka site dungi naka liang dungaru bang ngala runga po jongka VPP but nilai sedang berpikir hunu ya kena election ke banwan ada cara pula baru sekatu ngayat limbag kiwi parti benta limbag kum independen ban menta pada nilai rung support VPP kerang ban kampet scam susu nama ngihap jengmut bagi nongrem joki but kita ketika daw balik bengi bidang ni meta kibun bah ki bengi kwa ban pen bahas susu bangan sukran tah constituency te ngilapek ba bon bah ki kambala su sa teng la bon senam menta pen pe ka koi ka khia ru ka de kawai ka bai ima bah apa constituency ngakwa ban pen bahas susu ia ke ki dispensary ki civil hospital ngakwa ru ban ailat ki samla ban yo ki lab ban kamai ban khamban bahas susu ka kamai kaji kata de kawai te bat sa ki wing ki mata ki ba abun ha kata ka di tangya ka constituency kan nei banda de ba kham ya so ba de ba ka party VPP per ta ngapan kan ki parlok neru ji sisa baru sekatu ku mengaong ki IP i press ba ki bon ba ki nongrem ki bay srim baru sekatu ngi ya da ka we ka dor ngi ya da ka we ka seng artat hadian ka tu pada mentang ila ya rung pada pat ke VPP namar bang ya srim jingmut ngim kwa banya kun banya banya pen pat pen pra pen juni kwa ban teli kana mengila banya cekmat kum ka we ka seng ngi kalian jongi ni ko kam winner lose nai ni yang kata korong rem bangi nyele kan bisa teri kata ke jong pi ba election ke kam bisa ha kita ke jing teri kam ge kam bisa tami ni so pimla ban peran kam bisa ban thi di vote pi da pyong pi don kam bisa ban thi di vote kata kalong ka bomlong ka bombiang kata kalong in a democracy kita thi di bri kan mereka tu ko kita kinong ni khamat ni ko government ko yo kata ka government kam blong legal kan ka bombiang kan ka thi kamdai dekat man sobha yang ba banjit namar peki ki man ni ko parti kari ki penon kami ka pisah to ngi kum ka VPP ngi inum ya da ngi job ni ramru ngin stick ba kata ba ngi ngin ya to ti ko khoi ba ngin pa ni ka support ngi brio to le ki brio ki sutana ban yo tang tu san spa siajar nei ben tabut tang prata ka songaki ngi kum ka parti ngi le terwasi ki ba ngi ya kani galanti bala di piji ni pinyo e jingha ki ma kum piji ta bun ki nong pat kim saya ki brio mar balai gila asat thiet kaduk paslan ki brio gila asat thiet ta jumut tang ki nyum ki brio kin le ki brio ndo ki mar gila thiet ki mengi nyumka kan ya kata kanti ka nogrem jungi bet kade ba winner lose ngin ya kanti ba bet ba ki brio lagi job mengi jumut kin sutuk kanon ka accountability